Zindaba zokuthoma zesiNdebele zangomnyaka omutsha ka-2025. Indaba lezi sikubikela zona bunqopha ukusuka emzimkhulu we-SABC e-Auckland Park eJohannesburg. I'm actually surprised but happy ukuthi ngithole umntwana nge-first holiday, first day in Lokhu kuyinkinga kakhulu sikubona sikurekhodile so far abantwana abancane labathola abantwana sina 7 so far. Bathabile abomma ababelethe abenda babo ngelanga lokuthoma lomnyaka omutsha. Nanyana kunjalo abosomkhandlu bezempilo bathunyekile ngokwanda kwesibalo sabentazana ababeletha abasesebancane. NgoMarch ngathathelwa inkomo ngabo 2 ebusuku. The police must work with us because we are the people on the ground. Mchaphetheka komishinara wamapholisa eMpumalanga uMajor General Zef Mkhwanazi kusasa uyokuzwa inlilo zabafuyi abetshelwa ifuyo yabo kunye nentshijilo abanazo ngamapholisa. Ziyakhupha emnyanyeni we-All White Party osezithabiseni Holiday Resort eBhundu eMpumalanga. Kuthokozelwa umnyaka omutsha, ulila umvumo, utsha inyawo, odrayako ngodrayako, odlalisa inyawo, odlalisa inyawo. Sanamukela endabeni zokuthoma zomnyaka omutsha zesiNdebele. Sanamhlanje indaba nizirhatshelwa nguThulani Bongwe, akwande sitjhaba sekosi. Ngubelethwe abantwana abama-42 ngelanga lokuthoma lomnyaka ka-2025 esifundeni seMpumalanga. Isibhedlela seRob Ferreira eMbombela sibusiswe ngabantwana ababili. Usomkhandlu wezempilo nakavakatshela abommaba. Ukhulume ngomraro wokuzithwala kwabentazana abasesengaphasi kweminyaka yobudala esifundeni. Bamukelwe ngeziphi abantwana bangelanga lokuthoma lomnyaka omutsha kodwa nomraro ukuzithola kwabantazana abangaphasi kweminyaka yobudala isesasitshijile esikhulu. Umnyango wezempilo uthi kunenge kusafuze kwenziwe ukufundisa ngezomseme. So far kunabantwana laba u42 labatelwe laba u28 bafana bese kusilaba u14 mantombazana. Lokhu kuyinkinga kakhulu sikubona sikurekhodile so far abantwana labancane labathola abantwana sina 7 so far nomncane wakhona una 15 years. Lokhu sikwendile department appointed director we forensic and the first task lesimnikete yona ukuthi ke kufuna consolidate wonke lama teenage pregnancies la khona and then sitawusebenzisana nabo masipala namakhosi sisebenzisane nawo wonke key stakeholders in the province ukumeka sure ukuthi le stats sisenta sibe available bo executive mayor and all the key stakeholders nabo bakhona ukuthi basincedise ukuthi sikhona ukutrace sikhona ukudila ngala bantwana labancane laba ngoba akusibo bonke sibilivela ukuthi umntana lomncane akakwadi ukuthi angathola umntwana semncane. Kibo maba abantwana babo babaphithemba lokuraga ngempilo but bathabile ukwamukela ubundle of joy babo. Ukungezelela kulokhu ukubeletha ngelanga lokuthoma lomnyaka bathi kosibusisa esikhulu kibo. Ngifani right kakhulu ngijabulile so hlelo lami ligood kude lokutshintshile ngibuyela back to school everything is normal. I'm actually surprised but happy ukuthi ngithole umntwana nge-first holiday, first day. Abanye aboma kulindele kubona ababelethe ngokukhamba kwelanga. eGauteng usomkhandlu wezempilo esifundeni nesi uNomantu Nkomorale Huku ukhuthaze abomma abaqeda ukubeletha abantwana bona babekele phambili ukujova kwabantwana. uNkomorale Huku uvule ngekomthetho ukukhuliswa kwewadi labantwana ababelethwe ngaphambi kwesikhathi namkha abanemiraro i-Neonatal Intensive Care Unit eChris Hani Baragwanath Academic Hospital. Bamukela namasana ali-13 abelethwe eSoweto. Iwodi belikhuliswa lifakwa nemichini emitsha kunye nemibhede eminingi ukusuka ke-18 ukuya ke-30 ukwenzela bona abantwana abaningi bafumane isizo. When you ensure that your child is vaccinated, you are building a strong bond and a foundation of a healthy and prosperous life. KwaZulu-Natal kubelethwa abantwana abahlanu ema-Irinal Thoba wokuthoma ka-2025. Nasize emoyeni bebalikhulu-17 abantwana ababelethiweko. Usomkhandlu wezempilo uNomagugu Simelane uvakatshela isibhedlela iPrince Mshiyeni eMlazi.
eMpumalanga Kapa umnyango wezempilo uthukiwe begodwa uthonyekile ngemva kokubeletha komntwana omntazana weminyaka 12 ubudala esibhedlela seKomani kumasipalata weSingi seChris Hani. Umnyango uqinisekisa bona uyise lo mntwana obelethelwe lo uneminyaka 17 ubudala. Umntwana omntazanyana lo uhlangana nabantwana abama-44 ababelethwe emibhedlela zesifundisa. The father is a 17-year-old boy, so we are looking into it, but we have agreed that we're not going to release the mother until we get to the end of it. We'll meet with the family tomorrow, but we have roped in social development. Umasipalata wethembisile hani ngokusebenzisana nabanye ababelani babambe umnyanya waqhube iminyaka okwamkela umnyaka omutsha eBhundu ezithabiseni eMpumalanga. Abaphume ngobuningi abantu kuyokulehlana emndeni yabo nabangani kanti nabathengisi nabo akhange bafuna ukuphundwa lithuba lile. Umbiki indaba wethu noNtokozo Sikhosana usihlanganisele nakumbiko. Abantu abaningi bathoma ukubhincela umnyanya lo ekuthomeni komnyaka ka2024 njenganje konke kujame ngefanelo. Babodwa bagega nengikhwama niqandisi, abanye bayazidudela othayako ngothayako kuyadudwa. Kanti abanye bazilehlele kamnandi nemindeni nabo nabajidelene nabo. Kuhlihliza inyama ngapha nangapha kuzwakala iphukile imlandi lenyama eyosiweko. Induthi ehalisa laba bangakabo ukungena ngaphakathi. Nakumratha wona unokirobhelela ubondiwe. Abathengisi nabakhange bavalelwe ngaphandle beze nemikhiqizo wabo ukuthi bazozenzela imali yokuqeda inyanga kaTshirhweni ngoba nayo itsho yadosana. Kanti nabagwali bakhona lapha bazokukhombisa ikhono labo. Nakumvumo wona ugitaza indlebe ohlezi phansi usikinye ihloko adlalisa inyawo ojamileko ujayiva intayila zakhona azibekele lona ilangeli le-All White Party. NginguNontokozo Sikhosana wendaba ze-SABC ngikubikela ngise-Auckland Park eJohannesburg. Ukuzwaza nje ze-AWP silalamela umbiki indaba wethu uKamfat Masombuka obika bunqopha eBhundu ezithabiseni eMpumalanga. Masombuka zikhupha kangangani ngapho ku-All White Party? Nangambala ngiyathokoza bonke sisesekhona la ezithabiseni resort ngaphasi komasipalata wethembisile la eMpumalanga kwamukela umnyaka omutsha ka2025 kanike njenganje njengobubona vele la sele khula abantu baphume ngobuningi indlela ukwamukela umnyaka omutsha ka2025 ekumnyanya waqobe iminyaka ohlelwa la kanike njenganje angikhamba ingedwa hlanu kwamapha ukhona umphathi kamasipalata wethembisile hani ubaba uDumsani Mahlango angachitela baba Mahlango siyakwamukela endabeni zesebele lapha ku-SABC1 bekube nje ungakho isicelo ukuthi ke umnyanya lo uniragela kanjani begodwa ke ngiphi indimo oyilimako emphakathini? Siyathokoza compliments of the new year to wonke umuntu obukele indaba zesindebele lapho ku-SABC. Comfort uyayibona nawo abantu bajabulile okuningi asafuna ukukhuluma esikhathini esiningi indaba ukuthi siyipromote i-social cohesion iba important kakhulu esichabeni. Qala nje abantu abatsha baphumile bayeza ukuthi bakwazi ukuthi basigedle nabasuka la bayazi ukuthi iveke ezako vele seyiyasuka sesithoma unyaka phasi ngele sibereke viyera. So ekucathekelekile sithembisile hani siberekisana nayo iFortunes Productions nayo MTPA ukuthi naku sikwazile ukuthi sihlalisane siberekisane sonke sazi ukuthi edisi iprogram lena iloku iyakhula njalo. Siyayazi All White is number 11 unyaka lo isazoqhubeka via and in heritage yayo ukuthi kube khona la ekhaya esithabiseni mfo. Siyathokoza emphathi sithokoza kakhulu kwamambala kanti ke umnyanya lo akusinge ukuzithabisa kuphela khona nabantu obasebenzelako ngikhamba nomunye la wabosomabhizinisi abasakhasaka bakhona la locha mawungakusitshele ukuthi ke wena umnyanya lo ukusebenzela kangangani ngani? Umnyanya lo usiberekele kakhulu thina ama SMME ngoba sikhona ukukhombisa imbereko yethu ebantwini and abantu babanengi sikhona ukubakhombisa ngelangeliwa. Siyathokoza kanti ke hlanu kwamapha khona nabanye abantu abazogidinga la abantu abatsha banengi hlanu kwama yache baba ngubani wakosobani okhulumako nizokwenzani la kusicocela? Okhulumako lo ngubhali nguSimoni ngwakaRamphisa ohlala ngeKangala. Lapha sizokwamukela unyaka omutsha njengabantu abatsha sineqiniseko sokuthi unyaka lo usiphethe kamnandi khulu sizokwamukela unyaka omutsha sazi ukuthi unyaka lo
siqalephi siyaphi sokwenza into ezihlukileko njengozunyaka opheleleko. Unyaka opheleleko udlulile nenkinga zakhona nje siqale unyaka omutsha ukuthi sibone ukuthi yini esiyenzako njengabantu abatsha. Sizogidinga unyaka ukuthoma kwawo. Siyathokoza lapho ke nangomunye umuntu omutsha naye ukhona eduza. Ubaba ngibani ubuyaphi umnyaka omutsha umphethe njani bekube nje? Ubaba ngiphatheke kuhle ngungodela uvela kosukhulumi. Enyaka nomutsha ngithi ngiyathokoza manje singene kuhle. Akukho sikubonileko ongasiphazamisa mhlambe namhlanje nasilapha izithabiseni sazithabisa manje. Njengegama lakhona siyathabisa siyahibinitela kunjalo umnyanya mkhulu ngithi abantu abakhule baye phambili supportane sisithaba sesikhithi ngiyathokoza. Kanti-ke njengoba ubona ngemva kwamapha mbukeli lapha ekhaya bayagidinga abantu abatsha njengoba ubabona ukamera usokhamera uThabo Mthweni usokhamera wala SABC uza kuvezela bona kafeaturesana lotsha baba ubaba ngibani zokwenzana abastumza ngizosapota idirect alright sokumhlophe kakhulu asitume nangambala uphethe njani umnyaka omutsha bekube nje awona sigene kamnandi sigene ke bosho athume kakhulu ethine emoyeni thank you baba siyathokoza kanti-ke njengoba ubona-ke nalapha sibabantu abatsha-ke lapho-ke mbukele ekhaya-ke bayagidinga bayeqayeqa bambalwa abaledlileko la bambalwa abaziphathela into ezabo abanye baziphathela inselo zabo esimakhaza-ke kanti-ke abanye-ke bakuhamba ngemndeni baledlile bamndeni-ke kanti-ke lapho mbukeli-ke ekhaya abanye-ke bakuhamba zizithandani makhaphule bakuhamba ngentonasi abathi i-couple goals ngezinye zezinto ezenzekako la ezithabeni ngendlela yokwamukela umnyaka omutsha ka-2025 kodwana-ke kwangalesi sikhathi ngibuyela kuwe lapho-ke estudio msakwabongwe-ke thina sizazokuyagela phambili nokho umnyanya lokulindeleke ukuthi-ke urage bekube mhlambe ekuseni kodwana-ke nokuqinisekisa-ke batsho-ke nezevikeleko nokho-ke umasipala uthi like ivikeleko liqinile kanti-ke ngakelinye ihlangothi-ke kunabantu ababalelwa ku-10,000 kufanele ukuthi-ke bafike la ngendlela elindeleke ngakhona. Ngiyathokoza Bongwe. Siyathokoza Masombuka. Ingoma yesichema sabavumi isumla madoda ethi koko ikhambe phambili emhathweni iKwekwezi FM kungenwe ngayo eminyakeni omutsha sikokode bese ongena eminyakeni omutsha isichimisi hlangana kwengoma ezimachuma zonke bezisehelweni zengoma ezivotelwako kani emtatweni sinomdosi phambili wesichimisi uMandla Mthweni. Akwande Mthweni nizizwa njani njengoba na ingoma yenu kungenwe ngayo eminyakeni omutsha? Akwande emhathweni ngitshisa wena ngitshisa nabalandeli bonke bomvumo wesindebele nabo bonke abavotele isimo lamadoda bona kube ngile lithumbako esindele siku-2025 kube izindaba ezimnandi khulu mna kwethu kona sizithole kungithi esingenisa unyaka enyakeni ka-2025 kube mnandi ngendlela engekhe ngakhona ukuyichaza njengoba-ke sikhuluma nje wonke umuntu ujabulile wonke umuntu wamadlawulane usithathele ehloko wonke umuntu olindebele uyathokoza ngalesi sikhathi. Mthweni ningabathokozana ethini abalandeli benu abavotele ingoma le? Sibathokoza ukugcwala izandla zonke ngathanyana kusibo nokho ngabe azange kwenzeke lokho ithando labo abalikhulumi kuphela ngomlomo kodwa nangezenzo bayasikhombisa ukusukela emuva le kumasamba sabe safika la solo na isumu lamadoda nangenako phaliswane elithize lapho ekufuneka khona amavoto abalandeli bazinikele ngakho konke okusemandleni abo bona bakhethe bona isumu labazali bengilo elikhamba phambili hlangana nazo zonke izichema. Sibathokoza siqedi sithi-ke nokho bangaqedi ukwenza okuhle kangaka nakusasa baphinde benze njalo ngoba ubuhle obunje namkhana amaphaliswana nje akapheleli namhlanje siyabarabhela khulu bangasipheleli ihlizwe bachubeke nokusithanda ebasenzela khona sikuthokozela khulu. Mthweni siyathokoza isikhathi sakho. Baba siyathokoza.
Umjaphetheka komishinara wamapholisa eMpumalanga, uMajor General Zeph Mkhwanazi, kulindeleke ukuthi avakatshele eVerina kusasa ekuseni. Lokhu kumalungana nezehlakalo ezimlandelande zokwetshiwa kwefuyo endaweni leya, ezitshiya abafuyi bangasenathemba lezokuphepha. Izakhamuzi azisawathemba amapholisa ngoba nasola ke ezinesombululo somraro lo. Abafuyi, abalimi, amalunga omphakathi weVerina bathwenyekile ngokuhlayela kwetuthuko yezobulungiswa nakufanele kuvikelwe amaplasi. Bangongoyela nangokusahlelwa kunye nobunye ubulelesi obenzeka kule ndawo. Lehlile nethemba nabayokubika emapholiseni wendawo. Stock theft unit, it fails us because we've tried a lot to engage with them, but there was no response from them. Abafuyi bathi akunanto abangayenza ngaphandle kwamapholisa. The police must work with us because we are the people on the ground. Amalunga omphakathi athi nakavala ngapha kuvele kuvuleke ngahlanye. NgoMarch ngathathelwa inkomo ngabo 2 ebusuku. Kune stock theft esiningi setshelwe inkomo, imbuzi nezinye izinto emaplasini and ihelebho silikereyawo ngibombuso liba lifitshane khulu. Bangithathela inkomo esibayeni ezi4 seza la ipolice station sa report. Imphathiswa zamapholisa zithi ziyazi ngalezi zehlakalo zokwanda kobulelesi bokwetshiwa kwefuyo nakezinye indawo ezimagega neVerina ezinjenga kwaMhlanga, eKwaGafontein nangakwaTroni. Also having our stock theft unit that specifically investigate cases of stock theft. We encourage also our farmers to brand mark their stock so that if we find someone in possession of such items, we are able to trace as to who's the owner. Imphathiswa zeMpumalanga zikhombela ichebiswano lomphakathi ingasi ukwandisa ivikeleko kwaphela kodwa nokurera amaqhinga okuvikela umnotho. Nasibuya entolo. Enarobali pula yena rema ka maoto there is no job elele tlala iphile mali ukasega yo sina chelete. Banomzangedo abantu abanganamakhaya bathi bayafisa nabo ukuba nemndeni yabo kodwa nakuhlayela imali. Indaba sekhona mbukeli letla sekwethulele zona kanina zikuphundileko uyazithola ku YouTube, SABC Plus, X, TikTok na ku Facebook. Ngesikhathi sama-holiday wokuphela komnyaka imindeni yahlangana yenze amabhudwana kodwa kuyakhuphukela kabaningi abanganamakhaya eLimpopo bathi badosa emhlweni kesinye isikhathi ubujamo bezulu nabungasibuhle baxhayelelwa zinsiza zokuhlala kunye nokudla. Ngilesi sikhathi samalanga okuphela komnyaka ka2024 nokthoma komnyaka ka2025 abantu bahlela amahlelo eksasa labo kodwa ebantwini abanganamakhaya abahlala endleleni zeLimpopo kusikhumbuzo sokuthi impilo yabo ijamile. Bahlala endaweni eziyingozi lapho okhunye bachaphazelwa zenzo zobulelesi kanti nobujamo bezulu obungasibuhle benza impilo yabo ibe buhlungu ukudlula ngoba akunalapha abangafihla khona ihloko. Abanengi babo bafunana nemisebenzi konke nje bagega nedoropa bathembele emadlaneni abayiphiwa ngabadlula ngendlela abomsamaria abalungileko. Abete kudu karikero bethi mastrateng pula yena enarobali pula yena rema ka maoto there is no job elele tlala iphile mali ukasega yo sina chelete. A ke sure taba kona hope ye gare ntši dinna ke re tsa mari treatment ke ne di operation tše dintši mo mmeleng. Banye babo bathi bazinsika zemakhaya wabo bathi kufanele basebenzele abantu babo. Ke na le masogana a mararo so a ke bereke bjale so ebe ke bereka mebereko e fedile so mo strateng ke mo re nkgopelang mebereko gona batho ba go nyaka matsogo ba tamo gore na ba tseba gore ma general worker a dutse mo kae. Njengombana isifunda lesi silindele izulu eliningi nje abantu abanganamakhaya bathwenyekile. Sinethulela umlayezo umnyaka omutsha ovela emphathini wetafula lendaba sesindebele kwa SABC uvuze Vivi Ndlovu kaSomakhawula.
Lotshani, nginguvusi Ndlovu kaSomakhawula umphathi wendaba zesiNdebele kwa-SABC. Uvaleke ngomnjalo-ke umnyaka u-2024 nengikhumbuzo ezihle nezimbi nemfiso namahlelo aphumeleleko namanye wawo angakhanga aphumelele. Sibabantu ezinye imfiso namahlelo wethu akhange kuphumelele ngombana bekungaphezulu kwamandla ethu kodwa na amanye amahlelo abhaleliswe ukuthi besiwakhele phezulu kwesindlalelo esithundubeleko nesibogabogako bona singaphumelelisa besikufisile. Sithembeke ukuthi kikho konke lokho okwenzekileko ku-2024 kube sifundo kithi. Namhlanje siwuvula ngekuthalo umnyaka omutsha u-2025. Siphakamisa imfuba namahlombe, sibuyele etafuleni lokuhlela impilo. Silungise okhunye okususileko ngomnyaka opheleleko kobanyana singazi ukubanjwa umnyama godu. Itafula yendaba zesiNdebele ngokuphelela kwayo iyathokoza ngesekelo lakho lango-2024. Nakiyo lo mnyaka u-2025 sisesengebakho, sisazibophelele ukusebenzela wena. Sikufisela umnyaka omutsha onempumelelo, ikuthalo, ithando, nobuhle bodwa. Happy New Year. Asizwe ukuthi nithini imbukeli ngendaba yemfiso zokuthoma komnyaka nokuthi ziyasebenza na nakumbono wakho yalandela mbukeli. Kulomnyaka luphelile kungathi ibhizinisi lami lihambe kahle kakhulu ngoba ngilayisha abantwana ngumalume webantwana. Ukwenza ifiso kusaqala unyaka kuyasiza kakhulu ngoba usukwazi ukuthi maqala unyaka nje ufuna ukwenza u1 no2. Ungagcina ukukhuluma nje kuphela wenze futhi ungalindi zithi mayisuka nje unyaka nje ubusuka nje uhlale phe kwazi ifiso zakho. Mina ngisifezile sonyaka opheleyo nesanje ngisifeza. Yes, kona kuyenzeka noba kungeke kwenzeke 100% nje nescience yacho ithi ayikho into eyi100%. Kube nenkinga mhlambe uthola ukuthi uzimisele ukuthi uzokwenza lokho bese kuba nentshijilo ohlangabezana nazo ezikuphazamisako mkhathi. Abanye kuyabasebenzela ke emsakazo, abanye akubasebenzeli njengami nje. Ngeke ngibone emaqhubeka unyaka ukuthi yini yenzakala yini engenzeki. Xa ungenazo kwa ezozifungo ke ngoku into ethi awuzoyazi ba uqhube njani unyaka lo. Umbono onke umbukeli SABC ayizokuthweswa umlando wokuziphendulela kombono wombukeli. Niliqedelele kamnandi ilanga lokuthoma lika 2025 kusasa nangelesihlanu nakanjani indaba zeSwati zikhona ngiukhubongile. Wow.